iti tunggal pitik ki puso, kada guruuray ng istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. No maburas ta amin dagitoy utong. Agsina tayo ti pangisursuran tapno at ti malako ta. Agpaamyanan tagpabagatan kamat. Wan nanang, may met ngagpaiso tapno mabibiit tayo ang makalako. Manipod pimusay ni tatang mo. Simardeng ka ni ti panagadal mo. Ay, nagsapamot ngamin apimusay ni tatang. Noon niya ngay nga ron. Talaga kasta nanang. Agyaman na kiti apo ta nasingpet ka anak ko. Tinaduma di ta babalasang saan da kaya trabaho iti daga. Saan kayo mabalin na baybayan nanang? Dua talaangan. Iso amasapol nga tinulong ta. Dait ta ti pagyamyam anak ko. Hello anak, kaano ka kadiya sumangpet? Awan ngamin kadwa ni uncle mo amang tarawid-wid iti basita negosyo. Amumatan, kanayo nun ti panagsakit dagiti sakak. Aguray tagpakadak iti boss ko, mami. Unak ba nun nagpakadakan? Kasapulan mi ti kadwa mi dito'y pagtagilakwan kadagiti electrical supplies. May mayat matlaang no adda ka amang kita. Sige, uray lang amin ti boss mi. Yakmat mabalin ti basta pumanaw, adyak pa'y nakapakada. Sige, agpakadakan, tadamat trabahom dito'y. Imbagkat dito'y tasika ti boss. Kukwa tayo ti imanihar mo. No kumakabalan nyo pa ay mami. Sayang amin to'y trabaho. Ngumala, iyor uray yung labasitan. Sumangpot mat siguro adagos ti boss mi. Saan ka basta pumanaw? Tasyak ti nakaitalkan ti stocks. Sige nga rudan iho. Urayan ka sumangpat. Bye! Isamat roman ti nakasarita mi ti cellphone, manang. Wan, agpakada pa'y kano sakbay ang makaawid. Awan pa'y kano nga jay boss dat, ada na panan na. Kasapulan nga agpaiso ti kadana. Tasaan ka mo ti na makaumay di pagtagilakwan iti electrical supplies. Ado ti tao nga gatang, ta nalaka ngamin ti lako tayo amay dilig karagiti daduma. Ti kinalaka ti lako gayan ti dakkel apang guyugoy kadagiti aggatang. Nung nangina ti lako, saan dan ang maulit ti gumata? Nadlaw kumot deta, manipod na ibaba ti presyo tayo. Adon ti umay gumatang. Ay ti estratehiya nga imbaga ni Roman tapno umado ti customer. Uray basit ti ituon iti puunan no ado ti gumata, maurnong matlaeng. Ngam no nangato ti ituon, basbasit mo ti aggatang tanangina kat ngarot. Gumatang kayo kadi, madam? Anya dagiti isursursur mo. Kapuros nga utong, madam. No kayat yung pa tinaloom apapaya. Adda. Pudno ka di, akapuros mo't lang dagita nateng mo. Wen, madam. Mula mi amis mo dagitoy. Uray ti papaya. Mula mi matlang. Sige, gumatang ak itinatang kan papaya. No nasamit ti papaya, gumatang ak tumanet. Nasangit. Tanaloom amis mo itipon na, madam. Saan anay paloom? Nasamit mo ti papaya manang. Nagatam ka di. Diyan ngamin daduma ang magatang iti palingki kat natamnay. Ginatang ko man iti babaeng agisursursur. Di ka di babaya na pintas manang. Bilibak mo ti tiray di abalasa nga. Kanayon ka makita nga gisursur itinat natang. Nanang nan samot di may samot lang bakit ngaglaklako itinat natang. Nagaanos dalakit din nga gisursur. Marigrigat da siguro, iso nga anusan da ti kasta a klase ti trabaho. Awa mo ti dakas na manang. Timadi, kat jain na sadok. Lalakom ka di amin alakom, anak.
Wan nanang, uray dyan na loom apapaya. Nalakok matan. Barang makaurnong tanto matlaang kat may tuloy mo matlaang ti agadal. Wan nanang. Sayang mat, no jak agtuloy ti panagadal ko. Agan anos ta anak. Awan pa panandano di may tuloy mong tumatlaang. Inton bigat, mapantayo manan agpuros iti ilako tayo nanang. Sigurado ang naluuman tayong paluom ko asaba. Babalin manan nga ilako day jay. Imbag tasimangpat kan iho. Kasapulan ka talaga. Amom, yain singasing mo nga ibabati presyo. Mayat ti resulta na. Adun ti aggatang. Nasirid ti tao itan, mami. No aggatang da. Kayat da itinalaklak ka tilako na. Tapno makaminos da. Kasta tinadlaw ko. Mapantang arudan iti kusina. Taadda prutas a mabalin mo nga ipaunag. Adda saba, ken adda na loo mapapaya. Alaman nga rod, mami. Dagita ti kayat ko a prutas. Mangpili ka no nya ti kayat mo kadagiti adda iti lamsaan. Uwan, mami. Mangpisi ak iti papaya. Ni, presko ka na samit dagitoy, mami. Naggatangan nyo ka di kadagitoy. At nabalasa nga agisursursur. Anya? Balasang? Bagta kayat na ti agisursur no balasang ako nayo. Marigrigat da, iso akapilitan tapno agbiag da iti inana. Iso ti trabaho na. Kasta ka di. Inton umay tumanan. Gumatang kayo iti papaya kan saba. Nasamit ngamin ti papaya da. Namin ano akmatan agim matang iti papaya na. Tanasamit. Mapan kayo ka din, iho. Uwan, mami. Nakarubuat mata ni Uncle Henry. Nasaya at nga rod no kasta. Kampante at itan taadda ka akadwa na uncle mo. Nung amin na ado ti tao, marigatan da tabasit da ijay pwesto. No saan to anasakit ti sa kayo, mami? Saan nyo ka di akayat? Ada kayo laangan ti agtugaw iti counter. Tapno makatulong akmot nga agla ko. Mabalin lata anag. Ngam no agsakit, aglangan akmanan. Nasaysayaat ngamin, no adamot pa kakumikuman nyo. Tapno saan kayo ang maikan dito'y balay? Kasla adda nakakita akin ka. Nagkita ta ka din? Di na ka din mabigbig, Dolores. Ha? Tamo nagpaigaya. Asino ka itayan? Nagkaadalan tayo di iti second year high school. Imalisak namin idin iti sabali a pagadalan. Di mo ka di malagip ti agnagan iti Marsha a kaadalam ide? Ha? Ay, wen, malagip kan. Kastamat gamin ti itsura mon. Bimagat kan simapalikan. Ay, siya gaminan ti mang suksukay iti nabati adagada iti asawak. Kadwak ti anak ko. Kayat mo asawan? Da kayo iti anak mo, imang mulmula iti basit adagayo? Ay, wen, manipod na tayo ti asawak. Si Mardeng pailaan nagadal. Ituloy ng tuwa, inton makaurnong kami iti pagadal na. Ay, unay kata kinarigat ti panagbiag yun ngay. Ugusta ti mo na nga aldaw a panagyan mo iti pwesto, iho. Nasayaat mat, mami. Adong agpaiso ti tao nga aggatang. Kung nagtumat kan kabaro, mayat dito yan ngam ijay pagtrabahuam. Sa maysa, adayo ijay ayan ti trabaho. Ti pagsayatan na ditoy, asidegta iti tunggal maysa. Sa bagay, mami. Pudno ti imbagayo. Madamag ko man gayam. Awan kadipay kaayan ayat mo. At dahil di syudad ang nagtrabahwak. Nagsina kami mutlaan. Anya ka di tinagsinaan yo. Nausam kadagay ti ragragsak. Kanayon amapan kadagay ti pagraragsakan, mami. Nalaing nga uminom kan agsigarilyo. Ay, nasayaat nga ron ta nagsina kayo. No kastamot lang ti klase na a babae. Uray awan.
Gumatang kayo man itilakok, sir. Ha? Sika ka dito bagbaga ni mami nga umay aglaklako dito'y balay? Umayak aglaklako dito'y, sir. Tsaka mo no siya ibagbagayo adakdakamaten ni madam. Anya ka di dagiti lakon? Ay, papaya, kanat natang, sir. Sige, gumatangak ng umunag ka pa iti inaladan ni. Saan kat adito'y ayan tigit ti pagsaritaan ta? Anya ka di kadagito'y tigatangan niyo, sir. Sige tagpili ak. Nabayad ka din nga aglaklako dito'y ading? Medyo. Manipod nagsarda nga kanagadan. Kaputan, natayday di tatang. Kasta gaya. Kidawak no adda tayo lakon. Umay ka dito'y balay mi. Mabalin ka di ading? Wala, sir. Agyaman at. Namnamahan niyo dayta. Siyak ni Roman. Kasta kung matiyawag mo kanyak. Saan kat asar? Formal na unay. Anya ka di tinagan mo ading? Siyak ni Diana, sir. Mabalin ka di adi nakawagan iti sir? Ha? Aywan gayam. Bayadak nga rodan dagiti napilik. Tapno saan ka unay mataktak. Agyaman na ha. Mapanak nga rodan, sir. Nagpinta sa balasa. Simple. Kan nagagat. Takayat na ti aglako itinatnatan. Ne, nangalaam ka dagita iho. Adda ka di may naglako. Adda imay itaya balasa. At idog ti buok na kan. Adda kalid na. Isu jay anak ti balo a marigrigat. Kaadalak idi day jay abalo. Jak na bigbig idi nagkita kami. Taalos siyang matanda itsura na. Nabigbig na kayo ka di mami? Well, inawagan na kitinagan ko. Sana imbaga tinagan na. Uray lo siyang ako nayo. Kat di na kayo nalipatan. Agsipot, tanapintasak pa'y iho. Apay, saan ka di mat anapintas ti kun kunayo abakat? Napintas idi, saan itan? Tadinan samat as-asikasuan ti bagina. Mabalingkod sa matan ti agenrol, nanang. Ay, uwan anak ko. Adamat na urnong ta, babae di pa naglaklako ta adwa. San abale? Tainton awan ti klasik. Tulungan kayo latang aglako. Ay, kat adalatakin ka day ta, anak ko. Sige nga rod, nanang. Tulungan kayong agpuros inton bigat. Mapanak nga rod agenrol. At nakalipad padaanam di tarwar iho. Nanayon ka ba't atumanaw di tagit? Ha? Adda lang kinitak mami. Ang mga nulumabas di tao, akinatulag ko. Kinatulag mo iti? Ha? Kwa mami. Lipatan yun. Tabas sitla abanag day jay. Itay pa'y anadlaw ko, akaslad dapat padaanam. Apay nga tang awan mo't di balasang. Nga umay agla ko itinatangkan papaya. Anda ka di parikot, iho. Awan mo't angkol. At dagayam damagak. Nabayag ka din nga aglakla ko itinatnatang di balasang. Agim matangak itinatnatang. No di atin dog tibuk na tinakdakamaten, saan mo tunay? Apay ka di. Nasamit tila ko na apapaya. Ngam di mo't imay naglakon. Ang mga nawawanan ti bunga ti papaya da. Kasta nga ta, angkol. Aglakon tupay nga ta. Ay, saan tayo ngam mo? Wano da ka di rumbang amamwak. Barok. Anya ti kayat yu asawan? Masapul pa'y ayangay baga. Balasang day jay. Idinto da baro ka man. Ni angkol mo't. Magustuak dagiti lako na. Ni, adamot papaya mami. Naggatangan nyo ka di. Imay insursur ti sigod nga aglaklako iho. Imay ka din ni Diana. Asino a Diana? Ginaglako kanya kiti papaya. Iti pa'y nga aglaklako day jay a babae. Ngamjak pa'y amo tinagan na. Kasano nga amom a Diana tinagan na. Dinamag ko idigim matangak itilako na.
Di ka agkam-kamali ang mangaram iti anak ti Marigrigat, Roman. Ni mami mat. Awan mat tidakas na. Basta jak kayat ti may sa Marigrigat. Sana bagay para ken ka ti agisursur laang itinatang. Di kay pala matulungan ang mapanaglako, nanang. Mangrugyak nga minan nga ag-duty iti ospital. Agintern ka ka din, anak. Kasta nga ron, nanang. Ipamaysak pa iti internship ko. Ay, kaya anya pa'y ngay anak. Sa nabalay ta dapat basit urnong tangaw saram. Wan, nanang. Ngam intern free time ko. Mabalin kayo natatulungan nga aglako. Ay, isaanan anak ko. Kabaulak day to'y. Aginanakan free time mo ako nam. Saanan ang masapul nga ginanaak, nanang. Tulungan kayo kitdian, awan sirek ko. Mabalin lata, mapanakaglako. Adamat kit din na puro sa naknateng dita. Kan adapay na loo maprutas. Mapan ko ilako iyadak kalabalay, nanang. Da kayon tumat kanti mapan mangilako kadagiti dadduma. Sigalata, anak ko. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Imbag man tayong may kanaglako dito'y balay, Diana. Anda ka din na panam, tamidyo na bayag adi ka mo't imay dito'y. Agad-adalak ngamin. Tinulungat ni nanang aglako, tawan sa rekwita. Dayawan ka iti panaglakon. Idinto tamay sa kagayang mga estudyante. Masapul nga aramidak daytoy. Takahasimot ni nanang ko, nadyak tulungan. Sige nga Rod, umunag ka iti nadadan, tagatangak lang iti lakong. Gatangam ka di amin? Awan, tapno makaawid kan. Makainan na ka mat. Agyaman aklukas ta. Saan kan nga agyaman? Pasat ti panaggayam ta. No maikariak nga agbalin nga gayam mo. Uy, imbag man ta kayat nakagayam sa. Sermanan. Ibilang nakadi amay sa agayam. Syakit di ati saan amay kari akas gayam yo. Da tayo amin, kat mabalin nga aggagayam. Apa yan? Tanaga doon tinatangkan prutas nga awit mo? Ginatang ko, mami. Aguray ka man si Karuman. No jak agkamali. Lako ti babae amarigrigat dagita. Naimas tila ako na, saan ka di, mami? Nagado dagita na ginatang mo? Ada ka di ado a tao apakanam taginulpim dagita? Saan ang madadaal no ikabil iti rape? Nagado iho. An-anong dagita? Ay, sabalin samat da ito yan. Taapaya sa bali, mami. Sa anak ako nang tapno saan ko ang maawatan dagiti tigtignay mo. Saan nyo ko mga ikaniti sa bali aka ipapanan, mami? Tapay kumasaan kat nakadkadlaw tar aramidaw. Awan ti dakas nangar aramida. Nagbiit ka ba't na naglako, anak? Awan mo't karga tila bamon. Ginulpi nga mintagnagan iti Roman, nanang. Asino day taruman? Ti anak dakin balay ti green ti gate na nga, nanang. Ay, Roman gayam tinagan ti anak ni Dolores. Dolores gayam tinagan ti bakat? Sigod ka di ngagam mo kayo, nanang? Ay, nagkaadalan kami iti second year high school. Imalisak matlaang iti sa bali a pagadalan. Nasayat ka di kan ni Nana Dolores? Di nak nabigbig, nagsabat kami. Tay baga naalim mo siyang kan bimakitak ka noon. Ay, kasta ka di? Kasla datang-tangig na, nanang. Ay, kasta talaga dagiti adda mabalin na iti biyag, anak. Saan mo takasta ni Manong Roman nga anak na? Pagkuna ang may tasaan ngay mala ti anak na.
Nasaya at ngamin ang makisasao kanya. Kan namin doon agim matang itilako. Imbag, tawan ti anak ko ita. Agsarita taman si kababae. Diana tinagan ko, madam. Saan ko adamdamagan tinagan mo? Kaya't kulaang nga ibagakan ka. Asaan mon alaklakwan ti anak ko? Ha? Apay ka di, madam? Saan samat nga aglako ti panggap mo ngam umay dito'y balay? Ha? Anya ngay kumakat aglaklako akmat, madam. Ijay sa bali abalay ti paglakwam. Saanan adito'y balay mi? Adu tinateng kad prutas ijay palengke. Ada ka di, naramit ko kada kayo asan anasayaat, madam. Saan mo nadamagan? Basta iti sa bali abalay ti paglakwam. Si kamot gayang balasang ko. Nabayag man na di ka na panidya balay ang naglako. Saan ka rin aglaklako? Aglaklako akmat, tata. Ngam saanan nga inaldaw, tagad adalak ngamin. Kasta ka di. Ay, sumut lagayam ma. Magustuhan nga minti ka nakaktilako. Kasta ka di, tata? Maguston ka di mo't ni Madam Tilako? Uwan man, balasang ko. Apa ang nadamag mo? Ay, kwa, tata. Awan, nadamag ko laang. O sige, tadapay papanak, tata. No magustuhan ka? Apay nga imbaga ni Nana Dolores asa anak kon amak mapanaglako iti balayda. Apay nga ta? Kaya kasla da pa kariribukam, anak. Maburburtiyanak namin, nanang. Anya ti pakaburburtsam. Iti ka di pagadalan? Ay, saan, nanang? Idi na panak naglako iti asidag ti balayda Nana Dolores. Nakita na. Kat imbaga na asa anak kanon ang mapanaglako iti balayda. Ha? Ay, amang ano di na kayat tilakom? Idi nagsabat kami kin ni Tata Henry. Baga na ang magustuhan ka no ti kaanakan na ani Roman tilako. Anya? Kasano dayta? Sana ba uawatan? Apay nga yung mga ni Dolores asaan ka na mapan ni Jabalayda? Dayta nga ro ti pampanunutak no apay, nanang. Tapno awan riri, tung palamlatan timbaga ni Dolores. Ano pa'y mat dita ti babalay ang mabalin mo apaglakwan? Wan, nanang. Nagkatangan nyo ka di dahi ti apapaya, mami. Apay ka di? Nagtamnay kun pumait. Anya dahi ti klase ti papaya? Ha? Ay, ramanakman. Ay, won. Nagsaor mat da nga aglaklako. Tailako na tinatamnay kan pumait. Nagkatangan nyo. Di ko malako ni Diana tigim matangan nyo. Saan mo man adakdakamatan day taan nagan dito'y balay? Apay ka di. Saan nga aglako ti umay na aramiden dito'y? No di kat agpaaram ken ka. Saan kumamot akasta, mami? Awan mo ter aramiden ni Diana kada kayo. Adon tinagayam ko a babae. Ngam na iduma ni Diana. Anya ti kayat mo asawan? Ikalintagam ka di, dayjay a babae. Saan ka di ngaglaklako tayo, mat? Ngam dumatilako tayo, itilako da. Mami, awan dakas na tilako da. Pagbiyagan tilaklako da. Saan adakas? Ngam tilako tayo kat saan nga isursursur. Tadapasdag tayo. Idinto tawan kadakwada. Bagnang tayo, idinto ta marigrigat da. Kumusta ti panagadal mo, anak ko? Nasaya at mat, nanang. Nangato dagiti grades ko. Basit langan nga anos. Makaturpos kan tumatlaang. Wan, nanang. Ay na, magagkaranak pa ikit din na makaturpos ka, anak ko. Saan amamin anon dayta, nanang? Dulangan a semestre. Agturpo sakon. Saan mo ngam umay ni Diana igibalay, uncle? Mabali na makumikom iti panag-aadal na. Deta ngamin tinaybaga na kanya, kiti nagsabat kami. Anya nga tati kurso na. Tsak ba't hindi na magbaro?
Apay nga ta kasuron ni mami ni Diana, Uncle. Tsak man amoy tiradya kabsat ko. Panagrik na kat na iduma tilubong tibak nang kan marigriga. Saan tayo matunay abak nang? Ay tangaron mo ti bagbagak ni mami. Yung kunana ana iduma kano ti kasasaad tayo karagiti daduma. Saan ko mga kwarta ti pagrukudan, ti panagpili iti gayem? Saan ka di, Uncle? Puno na ita baro. Agpapada tayo iti imatang ti Diyos. Dahita ti saan ama amiris ni mami, Uncle. Agado ang masabat ko iti dalan. Sikapay ti masabat ko, Marcia. Ay, si kamat gayam Dolores. Ada ka di kinaguram kanya. Tapay akas la kasuron mo ti panagsabat ta. Mabalin ka di nga ibagam ijay anak mo, ta saan nga agpapaaram iti anak ko. Nagado ang masabat ko iti dalan. Sikapay ti masabat ko, Marcia. Ay, si kamat gayam Dolores. Ada ka di kinaguram kanya. Tapay akas la kasuron mo ti panagsabat ta. Mabalin ka di nga ibagam ijay anak mo, ta saan nga agpaaram iti anak ko. Pag ko naambat nga agpaaram ti anak ko iti anak mo. Kanayon nga men nga umay idi ti anak mo ijay balay. Kampay idi, umay aglako, ngam agpaserpat iti anak ko. Ay, nagbindot ka, Dolores. Aglakla ko ti anak ko. Saan kat nga agpapaaram? Amok pa yan. Kasta ti stroke ti daduma dita, tapno makabani ida itinataba alamas. Ay, sana kasta ti anak ko. Nasingpat ti anak ko. Oh, amok pa yan. Ibagam iti anak mo, asaan amay bagay iti anak ko. Ay, awan ti kasta plano ti anak ko. Ti anak mo ati magbagaam. Amo ko, no apay apinaritan na ka ni Dolores ama pa ni Jabalayda. Apay nana? Pagarupan nang agpapaaram kay ti anak na. Anya? Pagkunaan na ngay ngagpapaaram at. Mabalin ang agatap. Tasaan ka niya kinunam aginulpi ni Roman Tilakaw? Ha? Ay, Wan. Malagip ko nanang. Dahil tinauding ipapan ko di balayda. Ginata ngamin ni Manong Roman Tilako. Panag siguro ang agatapan ni Dolores. Naiduma ti ugali ni Manong Roman iti ugali ni Nana Dolores. Ano, madamag kuman. Ada ka di imparipirip ni Roman kan ka? Ha? Ay, awan nanang. Imbaga na lang aggayem kami kano. Dahil lang mat. Oo, nahikat ni Dolores ay managatap mat. Apay nga ta saanan nga umay ni Diana ang aglako ditoy. Anya ngay ti amok. Awan siguro ti ilako na. Anya ka di ti kayat mo, ta ipagatang ko. Saanan, mami? Amang ano makatumpong kayo manan ti saan anaimas. Imbagyala ko ni Diana, taam mo tayo ti kalidad na tilako na. Adupay mat di ta ti magatang, asaan atilako na? Kaili ko tinasamit alako na. Tilako na, wano. Mami, Tumlawag kan karuman. Ngam ibagak kan ka. Asaan amay karitikas jay a klase ti tao. Marigrigat ko nagmanan. edi ka di nakiasawa kayo kini daddy. Kwarta ka di ti makagapong, mami. Roman, jak kaya ti panagsalsaludsud mo. Sorry, mami. Anda ka di panagat mo, kini Diana bro. Wen, uncle. Naiduma ka dagiti nagbalin agagayam ko iti syudad. Ay, sabagay. Kaduan na ababay. Sanda kaya tinakasuso na mapanaglako. Angam ni Diana. Ay, sana mabait. Deta nga rin tinagustokin ko na, uncle. Manmanutikas jay abalasang. Tulungan na ti inana nga aglako. Angam na sayat ko man, wadamot pwesto pagilakwan day tinatnatan. Wen, uncle. May mayat ngam ti mapan agi sur-sur-sur. Angam no, awan mo't mabali na pagpwistuan ay kapilitan, agisursur tam no, makalako da. Amuyo ka di ti balay da Diana, uncle.
Saan na baro kapay ka day? Kailiw ko. Kaya't ko amapan pa siya rin. Kasano no mamuan tinam? Sapay, ada sakit na iti puso. Saan namat siguro amaamuan? Saan ka kumapay nga gararamid barok? Narigatan. Laglagi pam ti salon at ti inam. Dahita nga ron ti makalapad kanyak. Kastoy kadilatan nga itortarad ko ti ili ko kin ni Diana, Uncle. Kwa, mang panunot ka iti pamuspusan asa nakagura ti inam ni Diana. Kasanungay, amang ano ada makauna amang serpat kin ni Diana. Ay, katdaytan at iparikaw. Napintas ni Diana. Masigurado nga ado ti agduyos iti kinapintas na. May ayo ak iti kalidan apingping na. Dagiti kasla rusas abibig na. Nya. Dagiti kasla umis isem amatana. Usturaytan. Dumteng to ti panawan na mapasyar mo ti balasang nga pitik tapusong. Kaano nga ta, Uncle? Uncle, padasan taman ti agsawar nga agjaging. Barang makita ta ti balay da Diana. Anya? Ay kat imbag ano igit ti kalsada ti balay da. Ay kat no saan ngay? Padasan ta nga agdamag kadagaya babalay iti igit ti kalsada. No amuda ti balay da. Ay, narigat sa amot deta nga ramidon ta. Ay kat no maman ni mamim ngay. Ang mga no agsakit tinakam na. Ay amumot ni mamay. Saan na amaamuan no awan laki di ti mangibaga. Wala. Surutan ta ti kalsada apaggapuan da no kasjay nga aglako da. Napantangar ko dan. Nakaturog pa ni mamay, Uncle. Nasapa pa ngamin. Agkat uston to ano agsublita. Mapantan to ni Japasdeg kapag laklakwan da. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode, isu nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Si kakit dimot nga ubing. Tila di ka mapanpanunot. Ay, takno lang makitam ni Diana. Pati siya, may ramraman. Pasensya ka na, Uncle. Imbag ka na kayo. Taman nakaawat kayo ngam ni Mami. Ay, ne, makitam ka diti masabat ta. Asino ka ni Dayta, Uncle? At damot insusun na ala ko na. Saan mo't ani Diana? Daytatina ni Diana. At dala ko lang kaslabas sama. Sige, Uncle. Sabatan ta. Gatangan ta tila ko na. Naimbaga bigat yun, Nana. Ay, kastamat kan ka. Anya ka di day tala ko yo. Ay, prutas kan natang barok. Sige panawan ka pa ay. Aguray kayo, Nana. Gumatang kami itila ko yo. Ay, saan ang mabalin alakwan da kayo? Nana, sino din ang ibaga? Ay, kwa barok. Ay, lipate mo. Nailawan ko magtan nga imbaga. Kaya't ko amaamuan no asino tinang iparit alakwan na kami. Ay, awan barok. Ay, nagbidutak iti insawang ka. Sige, Nana. Gatangak tila ko yo. Gatangak amin tapno awanan ti isursuryo. Anya, gatangam amin to'y 2 basket. Uwan, Nana. Tapno awanan ti awit yo. Ambom anak, idinaglako ak itay bigat. Nasabat ko dagiti agulitag a Henry kan Roman. Nakisauda ka di kada kayo, nanang? Ay, uwan anak. Panawak ko maidangam. Sinurot takat ginatang daamin alakok. Kasta? Kasta mo tinaramid ni Manong Roman, hindi siya pinaglako. Nadlaw ko na singpet dagiti agulitag. Na iduma da iti ina ni Roman. Natangig ni Dolores. Sigud ka di abak nang Danana Dolores? Tiambukit saan? Tay di nagkaadalan kami. Kagangay lang mo tinakit-kitak kinkwana.
Amangan no tinangasawa kan kwa na ti ada mabalin na, nanang. Nalabit a kasta anak. Adda kami dagitay tao ano bimbak ng dan. Malipatan damit tinaggapuan da. Nangalaan nyo kadagita prutas. At da ka di manen imay naging lalako, di ta arubayat. Awan, mami. Ginatang mi dita kalsada, idinapan kami nag-jogging. Itaman pa'y nag-jogging ka. Napintas ti ag-jogging, mami. Panagwat-wat nga tati inaramid mo, wenno panagbirok. Ni mami mat. Anya ko matibiro ka. Agbiro, kiti aglaklako ng agpaaram. Ah, dakas ka di, mami. Kasano no napintas ti aglakla ko? Saan amabalin? Ang makaasawa ka iti nakurapay. Nawatam! Kaduam samat ni Roman ang nag-jogging, Henry. Wen manang, apay ka de. Saan da ka di ang nagkita iti babae nga agraraman? Na, sino ang agraraman manang? Sino pa'y ngay? Di aglaklako akanayon ang nakasuon iti labba. Manang, apay ka de akasta kaya? Saan mo't ama nagdakdakas ti aglaklako? Ha? Basta diyak kayat amay salang amarigrigat ti para iti anak ko. Napdam ka de ti pagragsakan ti anak mo? Saan ko alapdan? No umno laki di ti pilyan na. Ngem no kastemet lang a klase ti babae. Siya ti lapad iti arapaap dayjay a babae. Masiguradong ka de, akayat de a babae ti anak mo. Anya katasanan? Ada amin nun iti anak ko ti gala at asapsapulin ti may sa babae. Baknang, de adal, nataar. Saan ka agsigsiguro manang? Adda dagiti maisawang tayo nga iti kamaudyanan na pagbabawyan tayo. Awan tinasken a pagbabawyak. Agsipod tapunno ti ibagbaga. Adda malagip ko, uncle. E di nakita tatiinan ni Diana. Di tamot dinamag, no sa dino ti balaydan. Nalipatan ta, gapoy tinaibaga nga adda mangipare, alakwan na ta. Masiguradok ani mami tinangiparit. Babayin pa'y tinarami ni mami. Wen nga rod, uncle. Ngam saan ko amabalin ang kumprontaran ni mami. Amang ano makapadakas iti kasasaad na. Ay, nasayat lang eh. Ta nasingpet ka baro. Amom nga igigir ti salunat ni mami. Ngam kasano ti panagayat ko kini Diana, uncle. Si kaka di tinanglako iti anak ko iti prutas. Ay, dakas ka day. Kimbatang da, isualin akwak ida. Kung akno jay anak mo tinanglako kadakwata. Imbagam ka din iti anak mo. Adi nagargaryan ti anak ko. Apay, anya ti panagkita mi ti anak kaw. Saan nga ampang ti anak ko tapno aramiden na ti atap mau? Ibagbagak lang, tama nga no agpaaram iti anak ko. Anak mo lang ta anak mo ta anak ko mati anak kaw. Rubag lang. Jak lakit di kayat ati anak mo ti pagtinagan ti anak ko. Apay di ko na pagtatak ko ng ti anak kaw ti anak mau. Ne. Unam no adamot pagtangsit mo. Marigrigat ka lang mat. Kas kala nakaraman na baed mat kitsigod mata marigrigat ka. Ngamlim mong awa, gabuta masiribak. Iso apagarupa nga aramiden mat ti anak kaw iti kas iti inaramid mau kasta kaday. Anya ti sasawam? Di mo ammo ti lablabidam? Pandawan ka manlangan. Na, pimanawan ti mata pobre. Kung namatla no asino abak na. Apay kas natiro pa yung simangpat nanang. Ay, awan na nyaman na daytoy anak. Nabatnugak laeng. Am mo kayon. So, ibagayo ko makanyak no niya tinapasamak. Tsak makatan na di ibaga kanyak. Nagsabat kami ka ni Dolores. Matapupre talaga day siya tao. Saan ka di? Ada kayo matlang tinangibaga kanyak? Asaan arumbang apa-apekto, itikas di aklas iti tao. Gusto ka anak. Makadadaan lang iti aldaw na iti kakasta tao. Saan ka di ado ti klase ti tao nanang? Apapera, kan managpasensya.
Anya ti kayat yo kadagijay, nanang. Ah, ay, kayat ko na, jay managpasensya gam apira. Tatlo awan rire. Liklikam ti anak ni Dolores. Wala nang. Ika gumakaliklikan. Tapno saan na kayo manan akong prontaran ni Nana Dolores? Nay, tayo pa'y aray ta silpon mo ti sang kakita. Ada ka di problema iti silpon mo bro. Birbiro ko ti Facebook account ni Diana. Awan mo. Sa bali siguro anagan ti inaramat na. Bayam. Ta mapantaman na nagjageg bareng masarakan ta ti balay da. Agpaiso, angkal. Masapat ang haro din ton bigat. Ariglado bro. Kadayutan ngagjagjageg. Tangam ni. Kitam ka riti masungat ng store. Apay ka di. Ate Istor, angkal. Agina na ata di ta, minum ta. Itatangag damag no amura ti balay ti tawa sapsapulan ta. Nalain ka talaga, angkal. Apay nga, ingga na itakat awan pa'y asawa yo. Apay aday tapay tinalagip mo sinaludsod, loko. Sungbat, angkal. Apay. Loko ka talaga. Kat saan pa dimtang ti kaginasa to Agsipod ta saan nyo siguro asinapol. Saan ka di, angkal? Ang mga no saan pa yan ay pasngay kit di ako nam. Anya, itinayta nga edad yun. Saan pa yan ipasngay? Day tamot abalay ti intudo jay nagdamagan ta, angkal. Medyo dakkel nga tinasawa balay. Angam ni, kasnawan mo ti tao. Nakarikap amin atawa kan ri daw da. Amangan mo't no sa bali. Dito'y kano, ang mga nun, napan ni pagadalan ni Diana. Napan mo't naglako ti inana. Nagsapadan ngay no kasta. Ang mga nun nasapa mo't ati, klase ni Diana. Agsublitan to manan, angkal. Iranata iti kaawan ti klase ni Diana. Nagkapuan nyo ka di nga agulitag. Unak no napan kayo ijay pasdag. Napan kami pa'y nagjaging, mami. Mapan kami mo't lang ijay pasdak inton madamdama. Nasapa pa'y mo't. Kaano pa'y anagbali na pagwatwatam ti agjaging? Adda ka di parikot, mami. Amok ngamin asaan agjaging ti kang runaan agagaram. Anya kumangay. Sungbatam ti bukod mo asaludsod. Sika ti makaamo no anya ti sungbat ti saludsod mo. Saan kayo kadi unay nga gungunget? Nagpintas kayo pa'y. Di naman lamyongan, Roman. Agpaiso mo ti bagbagak. Nang runa no nakaisam kayo. Ay, nag-traffic, angkol. Ipagnakman ti kotse iti asidag ti hospital. Kas labas-basit nga agpaiso tilugan dita. Parasang taman kit nga agpaiso. Uy, angkol. Sunalang, medyo tayo, tamang ripos tapay. Sana bali, tasan abampar to bampar ti kaado ti lugan. Ni, makitam ka di dayjay baro. Sa dino, angkol. Anya ka di tinakita yo? Ti babaya nakapuraw amagmag na. Ni, umunagan ito ospital. Talaga nga ado ti nakapuraw dito eh. Taado ti nurse kan doktor. Ta ospital kat nga rod. Nagkapoy ka ti parang kikita mo. Apay ka di, angkol. Nagitangay, anak kapuraw. Aduda. Agawi da siguro. Sana ragita tinakdakamate. Sino nga rod, angkol? Ti babaya si Merk iti dayjay arwangan. Ni Diana laki di dayjay. Ni, apa yung sardeng mo tikot say? Dumsag ta. Taintaman kita anti ibagbagayo. Dito'y tinakita kasi Merk na itay. Darasan ta, angkol. Agdamag ta dita dadumang empleyado dito eh. O sige, agdamag ka dita may sa nurse. Miss, mabalin ka dito agdamat. Umot ani Diana tinakita kita eh.
Imunag kano iti operating room. Intern gayam akas nurse ni Diana. Itaamo kon ti pakasarakak kini Diana, Uncle. Ang ti pare ko tita kat ni mami. Kasano no lapdan na ti panggap mo kini Diana. Dayta ita ti parikot, Uncle. Anya nga tati aramidak. Saan mo pa nga ibagbagat ti panggap mo kini Diana? Sigurado lakit di asaan nga anugutan ni mamim ti panggap mo. Parikot daytoy. Jak kayat apal daangan ni Mami. Ay-ayat takmat ni Diana. Diana, Oh, manong Roman? Apay nga da ka dito ospital? Ada ka di ipa-check up mo? Kaduan ka kini doktor? sana doktor ti masapol ko. Asino nga rod, manong? May isa kagayam nga intern dito sa ospital. Nakamuam. Saan na nanaskan no asino ti nakaamwak. Day tayo ni pormim ti dakkel nga ebidensya. Nakaumay ka dito ospital, manong? Panag-aawid yun. Awan, manong. Mapanak ko man iti paradaan ti jeep, idi inawagan na. Tapnosan ka amarigatan. Umay ka. Taitulnog kan gibalayaw. At idug ti pila iti jeep. Ha? Ay, saanan, manong? Kababain mat. Pabainan ka di, Diana. Pangasim, di na kumamot paayan. Umay ka lumuganan. Kwa. Pasensya ka, ngamdyak kay tiriribok. Kaasimat ni nanang ko akanayon ang makangag iti saan anasayaat. Anya ti gayat mo asawan. Ha? Kwa. Ay, sorry. Tsak kayat, sir. Sige, mapanakon. Mapanakon na para daan ti Jeff. Bye. Pimanawan ni Diana. Apay akas di ti sauna. Adda ka di imbagbaga ni Mami iti inana. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap keng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Naitulod mo kadimot lang ni Diana. Di na kahit tilumugan iti kotsek. Ta di na kano kayat tiriri, Uncle. Apay akas di timbaga na. Dinamag mo kumaa, no apay. Saan ang tapimanaw mo't adagos apaman nga imbaga na, Uncle? Ang mga nuwad damot imbaga ni manang kadakwata. Amumot ka ni mamim. Parikot mananda ito eh. Adda ka di parikot mo, Roman. Adda ka din bagbagayo ama di kadag iti aginangaglaklako iti natang Mami. Anya ko mati ibagat kadagi jay amarigrigat. Damdamagaklaang, Mami. Apay, adda ka di indanon daken ka, asaan nga umno? Awan mo't, Mami. Ngam nakayakay da ngamin. Rumbang laang. Imbang taam mo dati pagtaktak dranda. Mabalin ka di, Mami. Saan nyo kumaida at agtagibasitan? Panang tagibasit ka di, ti mangibaga iti pudno? Ngam mainsulto damat, Mami. Apay ko maama insulto da, kat isumat ti pudno? Mabalin ka di nga itong dandan iti panagawid ni Diana iti ospital. Kat panawan kayo pa dito'y pasdag. Kaya't ko ang makasarita ni Diana, Uncle. Wala ta barok. Basitin ni tao nga gatang no kastoy amalam. Agyaman na, Uncle. Kaya't kung agsiningid kami kini Diana. Kaya't ko ti dumawat iti pamakawanda para kini Mami. Ay katwan na. Tapno may katisakit tinakam da. Nwadaman na ibaga ni manang kadakwada nakasairan da. Unay ko't ngaminan ni Mami. Siyak ti mabain iti aramidan na. Awan mo't basol mo. Iso saan kang agliday? Gusto ti ko na. Kasaritam ni Diana. Apay nga da ka dito ospital manan, manong. Pangasim. Kaya't kakasarita. Intabasit iti kantinda ito'y nga ospital. Ha?
Apay, mabisin ka kadita mapantay di kantin? Please, Diana. Adala ba si Tibagak? Sige. Tapno di mo mat ko na. Pagustuhan ka man langan. Agyamanak, Diana. Kahit ko kumadumawat iti pamakawan nyo, Diana. Ha? Anya ka diti basol mo, Manong? Adda nga minatap ko nga da inaramid ni mami kada kayo. Siya konti dumawat iti pamakawan. Saan mo abasol ti inaramid ni Mami, Manong Roman? Uray ta inakmut tinang pasakit iti riknayo. Pudnumat ka ti timbagada, amarigrigat kami. Tila ang... Saan may amaawat ka timbagada nga agpapaaramak kanukan ka? Imbaga ka din ni mami ti kasta. Pasensyaan yun ni mami, Diana. Napasansya kami, Manong Roman. Isaalikliklikan mi ko man o mabalin. Ipakpakaasik, adi na kumaliklikan. Day tati kayat ni Mami. Sa bali ni mami, sa bali akmat, kidawak adi na kumaadaywan. Ti kayat ko, kat agsiningad tayo kuma. Aday bagak nanang. Imay di hospital ni Manong Roman. Nagkidaw iti pamakawan para iti nana. Anya di kayat mo asawan. Nagkidaw iti dispensar. Gapo iti panang pasakit ni Nana Dolores kadata nanang. Kasano nga muna tinaramid ni Dolores? Tsaka mo. Gamimbagak ati pudno. Amarigrigat ta ngam sa anak nga agpapaaram kan kwa na. Akas iti imbaga ni Nana Dolores. Ngam, adda ka diriknam ka ni Roman, anak. Apay akas ta tinadamag yun nanang. Amok nga men, nga iruruman na kanto ti inana no kas pangarigan, anak ko. Saan mo't nga gar-aram kanyak ni Manong Roman? Kasanaw no arman na ka. Nagkita kayo katimit lang kan Diana. Uwan, Uncle. Nakapagsarita kami matlangan. Kat, imparipirip mo ka din, tilinaon tapusom, baro. Saan pa imot Uncle? Makisininggodak pa imot Saan ka ngagkapoy-kapoy? Amangan maunan na ka. Laglagi pam, nagpintas ni Diana. Anusan nyo pa iti kanayon ang mabati dito iti malam. Tamapanak mat iti ayan na. Tapno bantayak mat ni Diana. Na. Narigatan. Kasmat lay ti sabong na ita. Ang mga nuad na makaunaking ka. Awan tukit din ti manugangag. Uwan, Uncle. Masapol asyak ti pagtinagan ni Diana. Nagpigsa ti tudukin angin na. Sapay mapanak pala dya para daan ti Chin. Awan tayo ko. Diana! Ha? Urayan na kita. Tao may kapayungan. Halumugan ka. Ha? Apay nga dakat ito eh. Napigsa namin titudo, isungay maya. Lumugan ka, ay tulot ka. Mga no. Umay kakit din. Pumigpig sa titudo. Sana bali, tasaan tamag na iti kalsada alumabas iti balay. Iti sa bali akal iti pagnanta. Sige man langan. Manipod ita. Kanayon ka nga umay sukunan iti ospital, nukas di nga agyote ka. Maaramid mo dayta, Manong? Maramit ko ti amin para iti pagsayaatan. Unay daytan. Anya ti aramidam no makita nata ni Madam Dolores. Saan na ta makita? Ta saan tamot nga agpakita? Kasanon no ibaga ni uncle mo. Saan na nga ibaga? Takay kayat nakdayay. Anya? Kayat mo asawan. Saan nga ipulong ni uncle mo no ada aramidam asaan ang kayat ni mamim? Agsipod tawan ti dakas nga aramida. Iso nga awan ti maipulong na.
Kasla maawata kun ti amin. Agkasabwat kayo kadikin ni uncle mo? Agkasabwat no nasayaan. Agkinaawatan kayo nga rod, no kasta. Intulod na ka ni Roman, anak. Wan nanang. Imbati ka, tipayong ko, tadyak matnamnamain nga agtudo. Imay di ospital. Kat, dayjay. Imbaga na ama kilugan naklangan kan kwa na. Ay, sigurado nga daman ng isider ni Dolores no agkita kami. Day tangarot imbaga kinimanong Roman. Ngam imbaga na, nga iti sa bali a kalsada ti pagnaan mi. Saan nga iti kalsada nga si dagiti balayda? Nasaya at mat. Kung nakita na kayo manan. Nalalaw kayo ita. Awan, ta sinubli na kami ni Roman manang. Apay ang nagsubli. Napanan ni Roman aya. Adda ina si kaso ni Roman. Hindi nalpas na, sinubli na. Di kam nakapagkuyog. Tado nga ti tao, ije pasdet. Ano tagatang? Kasta ka di. Roman, kumusta mo ti inasikasom ako na ni uncle mo? Awan parikot, mami. Naragsak ti bayar, akin na sarita. Bayar ka, yung tiki na sarita. Ada ka di prisko a prutas, mami. Ada yung pagatang ko. Inka kita ni Jela Misaan. Amang anusan man nanasam iti natumpungan nyo aginatang. Agorder kayo kumangamin iti sigod nga aglaklako, tanasam iti lako da. Ay, jak idan makikita. Jak mo no sa dinon ti paglaklakwanda. Awan ti kasi ti sigo, dagat katangan tayo aprutas. Apay no, intay sa pulan ti balayda, intay gumatang. Anya? Ay, saan ang mabalin? Da kayo kit din ti mapan iti balay dagiti marigrigat? Naglalaingandan? Apay ka di, gumatang ti panggap mi manang. Anya kumatidakas na. Dakas, numapan kayo iti balay da. Ang mga no adda maiyakar da kada kayo, dakasan. Apay ka di akasta kayo. Nasaya da tao. Awan ti madingar aramidin da. Saan mo man nga ikalintagan dagijay? Adda ka di naramid da king kama di manan. Mangibaga ka man wadda. Saan mon adamagan ta masurunag? No anya ti imbagak, iso ti masurot. Awan ti mapan ijay balayda. Jak maawatan. Sa bali kaya talaga manang. May salaagan na semestre. Malpas ka na, anak. Wan nanang. Basit lang nga anusan. Katamoyo? Imbaga ti may sa kadagiti staff ti hospital a pagpapayag. Asisisagana da kano ang mga lakanyak. Inton makapasakit ti board exam. May sa pribado day nga ospital. Saan ka day? Wan nanang. Ay kat nagmayatan nga ay. No adan to si dadaan ang mga awat kan ka. Nasingpat nga min ti akin kukway ti dayjeng hospital, nanang. Arigatan ako namang sukay iti dagana. Mga alak sa iti kadwa ka mang sukay. Ay, nasaya update na panunot yung nanang. Pasensya kayo na. Tadi kayo mo't ngaminan matulungan, tagin internak mo't ngamin. Alaan ta dya kasinsin mo. Impag day dya tanagagat, amo na ti aggarden. Ay, katuan nanang. Uy, mayat nga agpay so dayta, tapno di kay unay marigatan. Inaktuman ka sa, taura ija balayan nga agyan. Kaano kay kadi amapan? Iti kasapan agundaway anak. Danda ni maapitan dagiti mulata. Anya ka diti sumarunong ay mula tayo, nanang. Kumpurmiditan. Diyay mabiit nga apitan. Huston to nga aramatam into nagturpos ka. Mayat ka di matlaang ti kasinsin ko akadwa yung agmula, nanang. Aywan anak. Umayinton malam. Rugyan minton ti agmula. Uy, nagsayaat nga rod anong kasta? Anya nga tinapanunot yung nga imula? Sibuyas. Uray saan nga minan nga isursor. At nabayar nga umay mga ala mismo dito'y balayin ton maapit. Ay, nagmayatin nga eh. Mamaminsan na malako.
Saan kayo nga gisursurpay? At dapay met nabatbati nga urnong ta. Anya nga tano agistor ta iti sango ti balay. Imbagla bambantayak no makamula kami. Juan, mayat day ta na panunot yun, anang. Istor langan. San abali tawan ti istor iti asidag. Awan ti kakompetensya tayo. Awan sarra ko itatahali day, nanang. Mapantay ka di agatang iti stocks iti store? Unsa nga agpaiso anak ka. Imbagtada kadwa ka mapanaggatang. Isuro to ti kasinsin ko, nanang. Tapno da kadwata nga gawit. Mabalin latamat. Nalpas mat na nagmula. Inton malam ti panagsibog na. May mayat matlaang na da kadwata a lalaki. Tapno napigpigsa nga gawit. Naggapuan nyo ka di, Uncle. Yaman sentro. Oh, naibagam ka din ti panggap mo kini Diana? Saan pa, Uncle? Ulayok pa iti umno agundaway. Dagasin. Naunanda kan sa amatan baro. Pagkunaan nyo naunandak, Uncle. Ada kadwa na alalaki. Kat kadwa da pa iti ina na simra kiti dakkel a groceria. Sino nga taday di alalaki? Nakita nga di simrek da. Kat kimpot ni Diana iti takyag ti lalaki. Dakasan no kasta. Masapol ang makasaritak ni Diana. Mapanak iji ospital inton bigat. Sino nga taday di alalaki? Nakita nga di simrek da iti groceria. Kimpot ni Diana iti takyag ti lalaki. Dakasan no kasta. Masapol ang kasaritak to ni Diana. Mapanak iji ospital inton bigat. Roman, Barok. Ibalakad ko king ka. Asan ka nga agdardarasodos. Amangan mo't no kabagyan da, dayi alalaki. Sapay kumata kabagyan da, Uncle. Saan ko laki ding ipalubos? Nga adda sa bali ang makagunod kini Diana. No kasta, saan mo nga ruden na baybayagan ti agpudno? Masapol ang maamuan nan nga dariknam ken kwa na. Adu tilugan ita dito'y arubayan to ospital. Saan ko ang maisarak analaing tilugan iti parking lot ito ospital. Kapilitan, adito'y kon nga orayan ni Diana. Imbag pa yung motor ta nakaunag tabasit mo't ngamin. Dito'y lugan ko. Saan ang mayunag? Apa yan? Inyang kastilalaki ni Diana. Sino dayjay alalaki? Ti sa baling iskinita tinagnanda. Malas ti umay ko dito'y. Adda na kaunaan ang sukon kini Diana. Sino nga tadayjay alalaki? Imbag lakit din ta na pa nakasinukon ti kasinsin mo babaen iti motor na. Mayat ti ka adda ti kasinsin ko dito balayan, nanang. Ada katulungan may timulmulaan tayo. Ada pa'y mangitulod kan mangsukon kanya kay ospital. Iso nga ron anak. Idi pa'y la kumana panunot ko daytoy. Wen nga rod, nanang. O Kat, kumusta mo ti bambantayan yung store? Ay kat, mayat anak. Ado ti aggatang tawan ngamin kakompetensya ta. Nasaya at nga ron, nanang. Saanan ang masapol ang mapan kayo agisursor? Awan ba't ti sursur ko, ta sabali ba't ti imula ti kasinsin mo. Oh, apay analiday ka. Saan ka di anapan mo sinukon ni Diana? Adamat ang lalaki ang nakamotor anang sukon kinkuha na, Uncle. Jay nga ta nakitak dayjay? Nalabit, Uncle. Anya itan ti aramidag. Addan samat na kaunang agpaiso. Masapo la mapang kajibalay da tapno mapanak nagam. No addan kain ayat ni Diana. Intan tumangkit di agjaging, Uncle. Akatuna na. Kampay diag jogging ta. Ngam tiranta ta. Amun ta no addan kain ayat na. Umanugutak, Uncle. Masapa ta amapan itong bigat. Mapantawin no agyaging ta. Isumot lang, Uncle.
Mapantal jogging. Tagsarding ta pa, Roman. Panuga ko na. Makita mo ka diti makita, Kangkal. Isukaroon nga sarding ta. Nagbalinmutan nga istorti sangot imbagada, abalay da Diana. Saan ta nga ta nagkamali ti makitkita? Ang mga no saan mo't aday tati balay da? Umasidag ta takampay di kumatang ta. Pangkitaan ta, no asino tagbambantay iti istor. Sige, Uncle. Gumatang tayo ti soft drinks kan tinapay. Gumatang kami man po. Da kayo mat. Nagadayon ti paggatangan yaw. Kwa, nagjogging kami. Kahit mitag palami sakbay nga agsubli kami. Ay, anya ka di tigatangan niyo, kabsat? Day taman kapsat. Soft drinks ken biskwit. Ay, pabit lang tala ang tigat-gatangan niyo. Awan kapsat. Kapsat. Kanayon ka ding agmay-may sa kayo dito istoryo? Ay, talo kami no sumangpet dagiti ang kasinsin na kabalay ko. Sino nga kasinsin kapsat? Ay, dadayana kanti ka anak ka, kabsat. Adda nga min kasinsin ni Diana nga inalak akadwami amang suka iti dagamulmulaan may. Kasta ka di. Ay kat mayat no dakadwayo alalaki iti balayo. Daklagin awami nga agpaysua, ta itulod ken sukunan na ti anak ka o babaan iti motor na. Imbaglakit din. Takasinsin na gayam tinakamotoran ng sukon kinkwana. Kunaklakit din no kayan ayat na. Nagdanag ka niya. Permi, Uncle. Kunaklakit din no awanan tinamnamak kini Diana. Armem ngaminen, tapno awan ti pagdandanagam. Nung amin ibagak ko matilinaon ti puso. Maparelisado matan ti dila. Loko. No day tabain ti ipangpangrunam wino agaduking ka. Ay, si Kati maawanan. Agbalaw kanto, makikalay sa gaya man iti sa bali. Saan ang mabalin, Uncle? Saan ko nga ipalubos ang makikalay sa iti sa bali ni Diana? Ay kat, agawa am nga ro, di mo baybayagan. Tadi ka kat maawanan. Ika gumaak, Uncle. Iturod ko ti mapan ija balayda. Kasta, ti baro. Saan ka nga gaboy-gaboy? Tapno saan ka maawanan itin napoy ako nada. Ni Uncle. Apay nga inapoy kat saan mat nga inapoy ti kayat ko agun udan. Yari ko lang mo. No, kayat mo di baliwak. Anya man ang ti sa baling ibagayo, Uncle. No, kayat mo amagunod ni Imnas. Taripatom akas lamasitas. Alwadam nga damang puros. Tapno ti ayamom na. Kukwam abukbukod. Nya. Baro day ta, Uncle, aramidak man matimbagayo. Tapno kukwak to abukbukod. Aramidem. Awan ti adu asao. San lang asao baro. Tapno ti baligi. Kukam iti udina. Papanam kat rumabiin. Saan mo matasigod nga aramidan dayta? Adalabasit mapan ko pasyaran, Mami. Kayat mo asawan? In kaagaram? Dakas ka di, Mami. Baron to'y anak yo. Barang itisan nga agbayag. At danton apo ko yo. Igunam-gunam ko. Amasapol at may kari iti pamilya ti Pilyang. Saan at tilaan niya di ta amasiksik karod mo? Anya masiksik karod, Mami. Adda ka di ti tao masiksik karod. Basta jak kayat tinababa at tao kan mamirmiraot. Saan nababatiin nakpasyaran? Tanatayag mo't, Mami. Mabalin ka dito agpasyar, Nana. Agpasyar? Pasyar ko man ni Diana. Anya? Ay, amom ka diti sasawang barok. Nagkamalikan samot iti pagpasyaran. Marigrigat kami laeng. Agpapada tayo a tao, Nana. Amok nga da ibagbaga ni Mami kada kayo.
Saan kumaday jeti panggapuan nyo amang gura kanyak, nana? Saan ka kagura barok, tamok ka nasingpet ka. Agam, kasanaw no maamuan ti inam. Tsak ba't ipalubos ang matagibasit ti anak ko? Saan mat ani mami timang pasyar kini Diana, no dikat siyak, nana? Ngam barok, maawatam ko mati sitwasyon. Ampo pati kasasaad mi, kanti kasasaad yo. Agpakpakasik kada kayo, nana. Didak kumamatlapdan, ama kisiningad iti anak yo. Sanak nga agpili iti mang pasyar iti anak ko. Ngam no may ruruman ti anak ko, ay sus, sabali na saritaan da ita. Amom ka din o asino ti pasyaran ni Roman? Manang, kasi ti makuna. Uray pa sino ti pasyaran na. Awan parikot. Ta, rik na dayta. No ti po or ti karuruak ti pasyaran na. Lapdak. An amabalin amainayon iti pamilya tayo ti may saadong rik. Manang, kaano pa yung inawaga madungri ti pada matao? Saan kit din adong rik ti tao at ibak nang ti kayat daaban ni Itan? Nalabos mo daytan, manang. Oray saan ama nagdakdakas no manang gundaway? Ha! Jack ipalubos! Himbag, kasi mangpet kan. Asino ti pinasyar mo? May saanars, mami. Nung di na kaya ti inana. Anya? Mainsulto ak iti dayta. Tapay ka no? Di na kaya't ang mairuruman ti anak na. Asino dayta nga ina anang tagibasit ken ka? At dangamin kalimtagan na, taam muna ka no ti kababalin nyo, mami. Anya ka no ti kababalin ko? Ti kinalaing nyo amang tagwasit iti padayo a tao. Naglastog ket daytan. Asino dayta? Tay nakiparupa ti kinalastog na. Dayta ti madi a kababalin nyo, mami. Ti kinalaing nyo, ama kiapa. Anya? Nalaingat ka di, ama kiapa? Kas ita, mami. Nakasaga na kayo manan, amapan makiapa. Pangaasiyo, mami. Kababain ti aramid yo. Inton kuan, ngumato man ta presyon nyo. Kundi ta sakit ti puso yo. Ganda ni kay agapi ka na timula yung asibuyas na nanang. Wen anak, ibagak iti kasinsin mo amang tangdan tayo iti kadwa tayo amang ngapit. May met gayam na dakadwa tayo. Tanalawlawat ti masukay. Ngam idi dudwa tayo lang amang suksukay nanang. Wen nga rod anak, kunak ngamin no santa kabailan ti manangdaan no mangala tayo iti kadwa ta. Imbag ata da kasinsin mo akatulungan ta. Imbag man ta nagmayat at maapit to ti pakibingayan na. Bareng tanay, nangina ka no ti sibuyas ita. Sapay kumaan nanang. Sapay umadanin ti panagturpos ko. Wen anak, apag huston tong adaaramatem nga agribyo, no, malako ta. Amom ka di, no asino ti ibagbaga ni Roman, a nurse? Saan ko nga mo, manang? Ngam, anya ti mariknam itimbaga ti ina ti babae. At di na kayat ti anak mo. Salbag ki di tinangibaga at di na kaya ti anak ko. Awan mo ti pakapilawan ti anak ko. Ada aminan ken kwa na tinasaya at agalat. Uray asino ngayon na. Kaya't na nasaya ti pagtumpalan ti anak na. Isu nga ro, nga isu ter aramidag. Kasta mo ti arabidin ti ina ti nurse. Saan na akayat nga iruruman mo to ti anak na? Pag kunamat nga iruruman ko, Namwanda siguro ti kababalin mo. diyak kaya ti panagsasaom, Henry. Lading itak manang. Nga madlaw ko, dakkelan tinagbaliwam. Saan mo amalagip tinapalabas? Anya ti banag ti papan mo iti balay da Diana, Roman. Nabainanak iti imbaga ni Nana Marcia. Ngumadakalintagan na, no apay, akas jay iti imbaga na, uncle. Kasano ti pan nakisango naking ka? Madi ka di? Saan matkat di, uncle? Mayat mo ti panakisango da. Kas jela ang timbaga kini mami. Barang makaamiris kat agbaliw. Kunaklagid din. Nung pinakitaan da kahit isa na nasaya.
Saan, Uncle? Madlaw ko, awan tigura da kanyak. Ngam kaamakda ni Mami. Kaya't naasawan. Ni mamim tilapad itiragsak mo, Roman. Kaslakas ta nga rod, Uncle. Ay ayatak ni Diana. Ngam patpat-gagmat ni Mami. Impod nam ka din tiriknam kini Diana? Uncle. Ngam madlaw ko ngagkadkad ti ina ni Diana. Daytay ta tilapad. Ngam no agayan ayat kayong tunadwa. Awan makalapad iti dayta. Mabalin matkit ditim bagayo. Ngam kaslasaan na kompleto ti ragsak. No adda sumupsupring, Uncle. Sige. Mawatak. Ngam kasano nga tangagpaiso no agap-apan to dagiti agabalayan. Ni Uncle Mat. Abalayan ada Agos. Kat dinak pa'y mat sinumbatan ni Diana. Parta kam giddi. Tano akluden na ka ni Diana. Kasarada agusin. Asino tinangibaon ken ka? Takinarton maten ti groceries aginatang mo. Nay, si Kamat Gayam Dolores. Ag-grocery ka kadiman? Anya pa'y kuma? Anya ti aramidan ti tao no mapan iti grocery. Saan ka di nga grocery? Sige pa nga rod. Taray, irwar mi tiginat gatang may. Ada ngamin kadwa ka mangirwar. Ditakaan. Ti agraraman. Una na ginatang. Ang mga nada nang ibaon ken Juana na grocery. Nga maguray ka man. Naglaw ko. Aliminis matikudil na. Ay, amangan no ti panagkitak laan. Tainikat ko nga min ti eyeglass ko. Ay, nakit tinagatang. Ay na, nadadaal manin ti aldaw ko. Gapu iti dayjay at ako. Kunam no asino. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Agapit kayon, manang. Wen anak, madamdamalaang. Addan dagiti kadwa tayo nga agapit. Apag gusto, awan ti Jute kita iti ospital. Siya kun ti agluto iti merienda. Ay, kasta ka di anak. Sapay binagak ti maysa ka dagiti kasinsin mo nga umay kumaagluto. Ay, may mayat manan tapnada kaduak nanang. Kaslag pipiknik tayo, iji bangkag. Si kakit di mat, kay-kayat mo ti mga ni bangkag. Nagmayat mat ngamin timangan ijay nanang. Wow! Ado tinaapit yung nanang. Iwan nga rod anak. Itatayo lang nga nagmula iti sibuyas ket mayat mat gayam. Nalaklak apay ti trabaho na. Ada ka din kinatulag yung umay kumatang? Adda bayer nga amam mo ti kasinsin mo. Awagan nanto, inton malpas tayo nga agapit. Inton sumaruno. Sibuyas tumanan ti mula tayo nanang. Naggapo ka iti ospital ngem awan ni Diana ko nam. Uncle. Saan nga ta sinukon di kasinsin na? Nasapak mo't ana pa ni di ospital. Taawisag kumamanan. Awan mat. Saan ka no simrak? Kung nadya nagdamagak. Apay nga ta. Saan nga ta nga dasagubanit na? Mapanak iji balay da no rabi, Uncle. Inakamon, no apay asan asimrak. Nay, malaman. Anya? Nagawid dan? Uncle. Awan matinte umayag gatang, tamaluman. O sige. Mangrikap ta nga rudan. Nasapa kayo ita. Ada ka di aramid ang barok. Adala pa panak, Mami. Sa maysa, awanan ti aggatang, iso ang nagawid kami. Mapan ka di iti balay ti ibagbagama nurse. Mami. Diyak namin ipalubos nga ada makauna. Kaya't ko ang makita ti ina da ita ibagbagama nurse. Baknang da kadimot, akas kada tayo. Mabali na bak ng tipuso da itinasayat asursuro, Mami. Saan da ka di amarigrigan?
Panagkunak kat saan, mami? Adda istortiin natin nurse, mami. Di nakadiam mo, nga adda negosyo tayo. Taapay adi nakakayat ti inaday taan nurse ako nam. Saan na kwarta tikit kita anda, mami? No di kat tinasaya at asursuro. Ken panagayat iti pada a tao. Nakapanawan ti anak ko. Ngam kasla umaw-awang iti lapayag ko, dagiti imbagana. Saan kano a kwarta tikit kita anda? Awan kadi tinasaya at asursurok, ken panagayat ko iti padak a tao. Manang. Masingak ka di ti panagpampanonot yun. Itay ka kadipay dita. Uwan manang. Nadlaw ko ana ulag ti pampanonot ninyo. Ada ka di may tulong ko? Awanan yaman na da itoy. At dalasim ka ni ti panunot ko. San kay unay ngagpampanunot? Amangan na makapadakas iti salunat yun. Ammo ka din ni mami, ngay may kabarok. Di na mo adito'y tinapanak, nana. Imayak ta kayat ko amaamuan, no ada sa gumanit ni Diana. Ay, pagkunam nga da sa gubanit ti anak ko. Ay, aguray ka ata ayabak ti anak ko. Tada kayo ti agsarita. Nabannog nga men, tanaggapo kami, jay nagapitan mi iti sibuyas. Ay, Diana! Umay ka man anak, tada sa nga ilem. Umayan, nanang. Apay ka di? Naimbag arabiim, Diana. Ala, agsarita kayo pa'y ata, panak man mangisagana iti merienda. Wan, nanang. Manong Roman, ada ka mat? Napanak namin iti hospital itay malam. Kat imbaga daasan ka kano asimrag. Impagarap ko, nga da sa gubanit mo. Awan sa gubanit ko. Tinulungak ngamin ni nanang. Nagapit da iti sibuyas. Imbagam kumata imayak matimulong ang nagkali iti sibuyas. Anya? Saan mo nga mo day dya trabaho, Manong? Amin na trabaho, masursuro. Sigurado nakitinga agungot ni Mami numaamuan na. Uray bautan na, ano maamuan na. Ang makikalkali akmat iti sibuyas. Unay tabautanan. Apay, ubing. Anya ka di ti banagan ti panagayat ko kin ka. Manong Roman, mabuto nga kin ni Mami. Iso aklunan talaangan. Asaan adata tinaikari iti tunggal maysa. Saan amabalin? Ipatay ko lakit di, no paayan na. Kabailam ka di supringan ti pagayatan ni Mami. Saan mat amabalin nga iso ti agpili iti ayatak. Bukod ko arik na dayto eh. Awan ti makalapad iti panagayat ko kin ka. Pangasim, tasong batan na kon. Saan kumaan ni Mami ti lapad? Nakapanawan ni Roman. Damagak man kan ka. Ay ayatom ka di mat ni Roman. Nanang, makabasulat ka di kada kayo na ibagak, Wan? Agam, kasano ni Dolores ngay nana? Day tangarot ti parikot. Tsak kinibag. Ay ayatak mat ni Roman. Tsak pala inaklon. Agtanang ka kumapay laang anak. Laglagi pa nga abangan no iruruman na ka ti inana. Day tangarot ti manglaplapad kanya. Tapno aklonat ni Manong Roman. Ay, no siyakla kumati masurot. Sa anak nga umanugot. Rik namat nga minday ta. Jakmat kayat alapdan ti pagragsakam. No kasta ko mati pa nagpampanunot ni Nana Dolores. Nagmayat ko man, nanang. Umadanin ti pa nagturpos ko, nanang. Ay na, maragsakan ak unay para kan ka anak ko. Kat, anya ti desisyon mo. Agtuloy kan tupay ka ding agtrabaho iti ospital a pagpapaaya makas intern. Wan, nanang. Dahil tatimbag ati may sa kadagiti staff ti hospital.
Paisa ka no napiling agtrabahon to ijay. Ay, naswerte ka nga ron, anak ko. Pribado nga ospital, ti pagtrabahuam to. Nasakit barong ko. Tulungan dakman, anak. Apay ka di, mami. Intay di ospital, mami. Uncle, tulungan dak. Ipanta ni mami di ospital. Oh, abay. Anya ti parikot? Marigatan ka nung nga umangas, uncle. Sige. Mapan mo irwar ti kotse, tasya ko ni mga sibay kini Manang. Darasam. Uwan, uncle. Sige Manang. Nasibayin kayo. Inayatin niyo ti Magna. Ganak. Manang. Makaangas. Sige, Magna tayo pa, Manang. Anya tinapasamak, Manong. Marigatan nga umangas. O sige, aday stretcher dito asidag. Tulungan kayo nga ipanadagos sa emergency room. Mabalin la ko mati umunag. Dito kayo pa ya. Siya kunti makamukin ni madam. Baglakit din. Tada ni Diana. Iso adagos din nga si kaso kini mami. Nasingpot nga advisor ni Diana. Isu pa yung tinapanggimata ng itiaga sa parmasya at ospital. Iso nga rod, uncle. Iso amis mo tinapan. Igam na dagiti reseta. Kumusta kayo, madam? Nakaginawa kayo ka din iti sakit ti barukong niyo? Saan magkiti ang sakit? Agkuray ka man. Da kaing ingas mo a babae. Imposible asi ka dayjay. Talapati ka na yun na nga isusuon. Kasta ka di, madam? O anya, kabalan niyo ka diti agbanyos, wano? Siya kunti mang banyos kada kayo, madam. Alaman nga rod basang. Nadyak kabalan di mapan mangala iti tanong nga usarag. Aman pa'y magnamin ti anak ko. Di ka agdanag, madam. Saan kayo baybayan? Agyaman agkan kabasa. Awan pa'y ti anak ko. Kaya't ko ti mapan iti CR. Diyak samat. Kabalan ti mapan iti CR. Dita kayo latan, madam. Mapanak mga lati arinola, ta dita kayon katreyo. Saanan ama sapol amapan kayo pa'y iti CR. Mabit lang. Nag-anos mo data, nurse. Kayang ingas launay ti babae akagurkurag. Jay babae. At ito ti buhok na. Daytoy a nurse. Nakapangato ti buhok na. Nagtisit ti akitaan iti puraw akawas na. Madam, adto yung arinola. Tulungan kayon. Tapno makatugaw kay anasaya at iti arinola. Oh, apay aming mingmingandak. Ada ka di rugit iti rupak? Imposible daytoy. Anya ka titinakan mo, basa. Ha? Diana Sales, madam. Anya, sika ti anak ni Marcia. Imposible. Saan nga imposible, madam? Siyak na ito eh. Nurse, ti anak ni Marcia. Kumusta kayon, mami? Nasaya at ti Marit na. At nagsidaawag. Anya ka di tinagsidawan niyo, mami? Nurse ka di, ti anak ni Marcia. Uwan, mami. Isu ka di tinangasikaso kada kayo, idi awanak. Isu nga mintimbagana. Asikaswan na kayo kanong. Diya, impagaro. At tinakaisusuon itilagpa. Kat agbalin a nurse. Kapatiin susuonan. Saanan alap pa. Nasaya at kadimot lang ti panangasikaso na kada kayo, mami. Uwan anak ko. Nasingpot ma.
Nalipatag gam ngayong baga kada kayo nanang. Aday di ospital ni Nana Dolores. Ah, taapay. Anya ti sakit na. At dagayam sakit na iti puso. Nangato pa iti presyon da. Nasayatan ti kasasaad na. Kaano ka di arumwar iti ospital? Awan pa'y matimbaga ti doktor. Masigurado ka mabiit na nasayatan ti kasasaad na. Inak tumama pa siya rin sakbay arumwar. Inak ikan iti prutas. Ay kat, wala nanang. No kayat yo, at kuyog tayo ninton bigat. Amo yung, manipod aday di ospital. Awan pa'y nakita ka ng bisita kan kwa na. Makumikom samat amin agagayem na babak na. Kumusta ka, Dolores? Naibaga ti anak ko nga da ka dito'y ospital. Iso nga, binisita ka. Ha? Imay ka dito'y ospital, Marcia. Atay, apay anas daaw ka. Saan mo ka di akayat nga umay ka bisitaan kan kumustaan? Ay, adawit ko a prutas, nasamit da kita oy. Agyaman ak iti yu umay mo, Marcia. Sikati kaunaan anang bisita kanyak dito'y ospital. Ay, kay bagbaga nga minti anak ko, masakit ka. No kumana ibaga na adagos, amangan no imayak kumamat adagos. Uray inrekap ko kumati istor kaw. Ada ka di istor mo. Ay, Juan Dolores, may mayat ti istor ngam ti agi sur-sur-sur. Agpaiso ti imbaga ti anak ko. Anasingpet kayo. Pakawanan ako maiti. Kinasabrak ko, Marcia. Ay, sa anak nga gimulmula iti sakit tinakam, Dolores. Nakaawid tayo matlaangan, anak ko. Ay, adaman damagag. Ni ka di Diana ti imbagam aners kan ada istor ti inana. Uwan, mami. Saanan nga gisur-sur-sur? Taadan istor na. Pudno ti imbagam. Anabak nang ti panagpuspuso na. Nasingpet ni Diana. Tilang inana ti nang bisita kaniya. Mamati kayo ka di iti imbaga asaan akwarta ti pagrukudan iti panakigayam iti pada a tao. Ay, uwan anak. Iso nga awan ti lapad no armam ti anak ni Marcia. Agpaiso, mami. Agyamanak, mami. Agbalin tayon amay maysa a pamilya. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama amay panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yung nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungayin kami patangatang. Agyaman na pagayam.